June Nili Times of Mizoram News Commentary ngai thatu te chibai Kuki zo nu ho an ngoi thai big lo MLA Kim Neu Hang Sing aluang chua Behind the Truth Zomi in Fole Northeast Publish Telaka Kuki in Pi Chuan Thu Boy Athelu Joint Tribe Council Manipur Thu Chuak arum thale Ansam Ultimatum Atop Rally Huai Hot Antum Kuki CSO 10 Thuron Anpe Heng te hi kan ngai thadonani Amasabera Chorchanpur College Buaina Hansoi Masa Ila Manipur Tribal Tehian Buai kan choma ma em Buai dan ringot kan ngai tua emo ti turin omle thin Chorchanpur College Principal Post Chungchang Buaina Principal Ngetur anom lowawangin a senior berchu dan angarwat tur niom tak ani lain senior veto kain ngai senior ber angain mu Principal Post lo phatalo Caroline Zo Thangmoi chu lungoi lovin Manipur High Court Azwal Kawa Arwat tu Sarkar Department of Training and Personnel le Higher and Technical Education chu akhing puini in Principal Nimek Ginzamang Ti Zomi le Caroline Zo Thangmoi kar mimal buaina in huatna ani lova Sarkar Department buaina ani pon lammi ten namle pol anga inrol kantum chuan ramro relna afel thaidon lo Chorchanpur College Buaina chu anei tu Sarkar oma Sarkar in ain koldan adik tok lo chuan court a oma court thupek angin akal mai turani apoi mo lo atelve lo turten buai chiam kan lo tum thin hi pian swalna ani a Kuki Zomi mar Buaina ni lovin College Buaina ani ti kan riat atha ome Voin Khan Principal Nilai Ginzamang Ti Zomi chuan riat tirna asiama Directorate of Higher and Technical Education, Government of Manipur Order, date 14 May 2026 angin anwaya mingziak ginzamang ti zomi hian college enkol turin May ni som period khan college department heads te ma principal post ala a sarkar thu chuak thar omle ma chu principal ani reng don hei hi mi puite lo hriat ta na chua ani ti na zia Tukin Khan Mason na thar chanchin bu chuan High Court in charge Principal Chorchanpur College Chelturin Caroline Zo Thangmoi ruat na order achwa ti thu report aziaka hei hian Chorchanpur mi puite ati phok lek ni in alang engpo ni se Caroline Zo Thangmoi le ginzamang ti zomi te qualifications le experience te kan revelova sarkar in arwa tapiang an principal mai turani nangle keilo boy vena turom love Kuki zo nu ho an ngoi thei big lo nungdama anom lai hian malak thwai ngai MLA Kim Neu Hang Sing aluang chuak June ni thum ni min khan Kuki zo nu ho chuan Wall of Remembrance tuibonga lungoi lo nalan tirin sit-in protest annaya Kuki hostess mi sompalite chua an phutani Protest hi Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Women's Wing malak nan huaya nei ni in Kuki hostess chua baka pastor pathum thina mo phurtu te man an phut bokani June ni atang khan tuibong Chorchanpura hian Kuki zo nu ho an thutoa heng an thil phut pani te ti hlotlin ani ma chu protest hi ban san an tum lawani June ni khata United Naga Council press statement atang khan Kuki hostess sompalite andam thu kan threveka a hreng tu te po chiang takatarlan ni in Naga Village Guard Northern Command anni heti lai hian zep thu a cheng lo Kuki te kuta om Naga mi paruk te chanchin hi khoiwa ben thlak an soi ang main an re tawang wang maya an thi le dam thu hi amo phurtu te chawin an ria huna reitwal tualanga Nagalam hian Kuki hostess mi sompali lai vok choma chom top hi an he thwai dona thla avei meu chuan nin oma achang to dona an ein an inreng thai big lo mai thei chutiang hun athlen ma Kuki zo lam hian chan chua dan kong andap hi apoimo takzet nu ho malak na anga thut muna do dal te po malak na dang an thiat miao lo chuan atha ani maya ma se heti ringot lo deu hian aru ka malak na hi omse Kuki an ni wanga hren an ni a Kuki pumpui anga buai pui an phu takzet Soito thinangin Naga mi paruk te hi andam to lo thaya Manipur Police kuta rin helmi pali lai an lut toa investigation lampo akal thuk zel dona thil ni na tak hailan po ani mai thaya an thi ti hriat ni ta se Kuki mi sompali te hi
an dam reng donem ti hi zona lian tak ani heti lahian cycle constituency MLA P Kim Neu Hang Sing chuan Nimin Khan Tapho Village Senapati District atlowa kuki hostess sompali chungte chu tranpuina thilpek chi rang a hlan hostess chungte hian khosak pa ngai po an nei theidon lova eile barjon po harsavia wang hetiang hun harsakara P Kim Neu Hang Sing aluang chuak hi chung ko sompali te tan atangkai hle donani Behind the Truth Zomi Info le Northeast Public Telaka kukin pi chuan thubuai athelut Maini som thum pakhata kon sakhul naga khuain ka na thleng chungchang kha kan la hrevekanga naga mi pathum chu an khotuilak na siam thaturin pathian ni chomhalama an chuaka konglaka ral thuam kengten anlo ambu sa naga pakhat chuan hliampui atwarani kha khathil thlenga khan kon sakhul naga te chuan kuki khwa leilon vai phei khomi le KNFP te an puwa press statement kil tin atangin achhuaka Jun nikhat khan kukin pi Manipur letter head mangin thuchwa clarification rilfiana achhuaka chuta chuan ti hian anjiaka kon sakhul naga khwa thil thleng chungchang kha kukin pi Manipur chuan chiangzo ka soifia adu ani kharam vai phei khwa kuki National Front le Kuki Liberation Army in Katon na thu KSO in apuan zar nuwa KNF lam thinrim chuan kon sakhul naga khwa an bei taringota kukin pi Manipur chuan KNF thilti hi adem takzet tin kukin ham chunga indai dan na siam tuma kele malak na po kandem takzet ani ti in anjia ka ma se kha press statement kha kukin pi Manipur chuan Jun ni khan phua chok ani thu an puanga News agency tepo thudik lo thedar laka film khurturin ancha ani tunlai khovel anga hi chuan poisalem tak nial po hriat than ahar satoa press statement siam chop phei chu minol pui hian kan hresang lo top mai news agency te tan po abwai thla news item anga man kan du te adik le dik lo fin fia na tur CSO te hian an nei tlat lo maya tu te mo press release lem lo puan chwa awanga thu boy han in siam sak rum te hi adik lo nalai omve ani hetiang nam boy na kara hian propaganda atama Iran point western media te aring lova official media tasnim IRNA te amanga Iran sarkar thuthar te kan redu chuan tasnim IRNA le adangte kan enangai ni Iranian state media atangin kan fin fia thina trama social media accounts terin bur thei ani lo hetiang deu hian kukin pi Manipur point official account engemo tak siam sela chutatang chuan official statement zongjong hi puang thin se hetiang boina hi kan pumpel thayang kukin pi Manipur chuan press statement lem poster tu telaka first information report an thelu ta dan anga hremna an mu ngai thainan chaktaka bo zui an tumani Kangpokpui police station a Pauzalal Hangsing assistant secretary information and publicity KIM mingin FIR hi thelu nin WhatsApp channel Behind the Truth le Zomi Info baka Facebook page Northeast Public Telaka BNS 2023 Information and Technology Act 2000 le dan dang tetlo chana thubuai siam khum antumani FIR until put te chu pakhatna thudik lo thedar tura in nam hoi zongjong page channel admin le operator telaka thubuai zialu Panhina abul intern na Highland ani thainan uluk taka chui pathumna page le channel records le subscriber te chanchin kim chang Highland palina dan anga hremna na takpek pangana boina thlen thei thuphua chop adar to lona na malak ti te ani kukin pi Manipur FIR hi chik deu zo ka han en chuan thudik lo thedar tu te hremlam ain atobul engemo Highland du naril ru a OMO ti theina om Maini som Pathum Ambus Thado Baptist Association Pastor Pathum Thina Thua Khan thudik lo meitele nagaten anvor dar nasa Michael Lam za thanga polte point kuki chung thu boina ti in an soya voin thlengin kuki te an pu awang hian kuki ten FIR an la thelu lova tin kukin pi Manipurin ZUF kele NSCNIM te apu napo nagalam ten FIR an siam big lo Kuki naga conflict a hian press release lem hi achhuak nwal toa kukin pi Manipur FIR hi amasaber ani ome tin June ni khata KIM press release lem kha hanbi chian chuan nampani boina kara mani mi le sa ta thilti demdu turin
KIM khrai tu te an vak pui mol viau don lo ti achianga press release lem hi naga mai te te tanga chuak niom takani ma se WhatsApp channel le Facebook page te hi han en chuan naga mai te te en kol ani mel lutuk lova tin naga mai te te social media handle thunun chuni se melma an nimiawa channel page history records le subscriber te hailan hian omzia anei don lo mai te ku ki boy la ya twal thatu zong zong revek poni ila enge kan ti chuanang melma an ni a anti turanti ani mai kukin pi Manipur minga press release lem siam tu te hi naga ni chuan melma an ni maya tun aya han boy phat chiam na tur om lo chuwangin KIM FIR hian tu temo melma anga aen lem lo ma se KIM le atho puite kara boruak ti chedu anomem ti highland adu nin alang WhatsApp channel le Facebook page te hi meite le naga en kol nita se kangpok pi police ten an man thailo to pang press release lem siama wang ringotin naga le meite ten kangpok pi police kuta an mi le sate an pedu don lo KIM FIR hi kangpok pi police in thutlinga an pom ni in alanga entry number 28 kangpok pi police station 2026 thu boy hi an chuyanga chui chua andu chan hi alang chuak theitura beisei tiang Joint Tribe Council Manipur thu chuak arum thale Joint Tribe Council Manipur chuan Jun nithum nimin khan thu chuak rum deu mai an siama in pui liang mai rong mai le zemi nam chunga pol mimal le chungkwa te zom nge ngei tur akam keu na atangin final warning ani deu top maya akhau fak le ani Joint Tribe Council Manipur chuan in pui liang mai rong mai le zemi te chu kuki refugee le ZTC ne na in epmek te tuma engtikong po tran puina emo in zom na thlop na siamlo turin riat tirna hnung achua ani he thu chua poisa lawati luyan omani chuan chinchia annianga naga dodal tu anga puan anni ang Joint Tribe Council min thlop lo tu chu Joint Tribe Council do tua kan ngai don ti nan zia kuki hostess tene na in thlengton turin kuki ten naga te man antum ni in thu anvor darmeka naga le kuki ramria duty aninda ani naga te an film khur viawani nizan dar som pani vel khan namdi long khwa naga volunteer ten rongmai naga mi pali te chulo ti dingin an le tirani an soidanin heng mi pali te hi nungba nonai district lammi imfalan hathoka omni in birthday lo matei chuak anni a namdi long kangla tongbi duty post atang hian kangpokpi motbung hi kilometer khatle ka hla ni in naga te tan ahimlo ni in an soya naga volunteer ten lodang lo sela chuan ngai tua anom viau thei ni in an soya imfala naga omte chu tunlai boina wangin highway dunga kal chuak folo turin an ngen ani ansam ultimatum atop an soyangin sarkar boycott an ngamem ansam malak tumdan mai ni som ni pakwa khan all naga students association manipur ansam chuan ultimatum sarkar vauna thutop asiama naga hostess parukte nili chunga jong chuak turin manipur sarkar an phuta sarkarin ati hloting lawani chuan naga MLA ten manipur sarkar an thlop to lonan ma kan ladon naga ten sarkar kan boycott mai thai ti te an soya tin deputy chief minister nemchakip gen chubang turin an ngiat bokani kha ansam ultimatum siamatang niruk aliam to a Jun nithum nimin khan ansam chuan emergency assembly session akawa malak dan tur an soi hawani mase anin soi por angin an chengam talova sarkar boycott chu soi rimpo anam to lo naga MLA te point BJP emo khemchan sarkar atanga in hnuk dok antum ozong lova ansam chuan za thupnan kongzo rally a hwai hot don taringot mayani vaupung hi kan tinaluai thina asase ero kan ngam le der silo ring tu ten kan ngam lo tur le kan ti thailo tur intiam te hi kan ti lo top tur thilani ansam chuan ukrul infal national highway 202 naktuk Jun nili khian makhan lampana kongzo hwai hot atuma makhana naga hostess paruk chungte mu antumani he huna hian boina achua kani chuan manipur sarkar mo ani ang anting heng he ansam chuan manipur sarkar boycott chungchang chu naganham chunga soiho na lian jok nei turin arela angam lo ti na ani kuki students organization KSO ukhul le
Kuki CSO Working Committee Ukrul Chuan Voin Khan Thu Chua Siamin Ansam Rally Kalkong Tur Litan Sarai Khongle Mahadev Kot Swahi Namtin Tual China Ania Democratic Rally Hi Kandodal Reng Reng Lova Ma Se Buaina Om Lonan Kongdang Zo Turin Kan Ngenani Kan Ngen Namin Za Saklova Anzo Luani Chuan Kuki Mipuin Kan Ngai Thu Tak Hle Don Eng Thilpo Asok Khok Athengani Chuan Kuki Zo Temo Phurna Ani Lovang Ti Nan Ziak Kong Zo Hi Atha A Zun Thum Veile Mithau Te Tan Po Atha Ma Se Maini Thum Sang Ni Som Ni Pathum Buaina Kha Kong Zo Atanga Intran Ani Ti Kan Riat Atha Ome